Дагы бир жолу ассаламу алейкум, кыска кабар каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Азыр бул видеодо жалаң Камрилерди тартып көргөзөбүз. Баштадык анда. Биринчи машина Camry 50. Пробег 16.000 миль деп коюп туруп, ондар 2014-жылкы автомат коробка, объем 2.5, $15.500. Camry 50. Серебристый түстөгү. Кийинкиси кара түстөгү Camry. Азыр көргөзөм бааларын. 2004-жылкы бул. Объем 2.4. Расход жазылып аптыр. Автомат коробка $8.800 бул. Кара түстөгү. Кара түстөгү. Кийинкиси Toyota Camry 2014-жылкы автомат коробка. Объем 2.5, расход 8-10 литр, $15.500 бул. Кийинкисине өтөбүз. Монтаждагылар, кийинкиси кызыл түстөгү Camry. 2006-жылкы, объем 3.5, автомат коробка, $10.600. Шунда кызыл түстөгү туугандар. Кийинкиси жанды эле. Көрүп турасыздар, Toyota Camry бул, пробег 200.000. 2007-жылкы автомат коробка, объем 2.4. Без вложений дейт, $10.500 баасы. $10.500, номерлер жазылып турат. Байланышып көрүңүздөр. Бизгине тартып койсоң. Мен тартып коелойм. Ушундай туугандар. Улантабыз туугандар. Кийинкиси ак түстөгү Camry 2005-жылкы. Объем 2.4, баасы $11.500 туугандар баасы. Расход 13 литр. $11.500. Кийинкисине өтөбүз туугандар. Camry 35 бунусу. жылкы, объем 2.4, расход 10-12 литр, $10.800. Кыска кабар деген. Camry 35. Канча кылып бересиз баке баасын? 10.000ге бербедиңиз. 10.200 кылып берем дейт туугандар, $10.000 бербей коюптур. Кийинкиси кара түстөгү Camry туугандар. Пробег 92.000, 2013-жылкы автомат коробка, объем 2.5, баасы $14.300. $14.300 туугандар. Biz keyingi qatarga o'tamiz. Keyingi qatarga o'tdik tug'anlar. Bundan boshlayveraylik. Toyota Camry. Пробег 68.700, 2018-жылкы. Объем 2.5. Баасы $22.200 дейт. 2018-жылкы.
Keyingisi Toyota Camry 35 bu. Az görөбүз ne deydi. 227 000 probek tuğanlar. 2004-жылкы объем 3. Bası $9300. Номер жазылып турат. Расход 10-12 литр. $9300. Camry 35. Ээсинен сурап көрөбүз азыр канча кылып берет экен. Assalamu alaikum aka. Qancha qilib berasiz mashinani? Bo'lar ba'si. 9000 ga berdim. 9000 ga? Aka o'qituvchilar tuğanlar 9000 qilib beramiz. Yaxshi. Kojniy salon qara tusdagi. Salon toza. Jet yo'q, kerak jeri yo'q. Motorlar qanday, yaxshi? Motor yaxshi. Motor ko'rib yaxshi. $300 tushib beretken tuğanlar. Baylanışыңızlar $9000 deydi. Camry 35. Keyingisi Camry 70 bu. Qara tusdagi tuğanlar. Görgüsler 2018-жылкы объем 2.5. Bakın 2018 объем 2.5, bası $22.900. Qara түсті Camry 70. Артынан bir tart көргізіп, аған салон тарт көргізім. Неке туғандар, салон көріші, автомат коробка, монитор бар. Артқы сиденье var. Кожаный салон şu ағыш түстегі туғандар. Салон өте қос. Да, кейінгі қатарға өтеріз туғандар. Keyingisi Toyota Camry. $2002-жылкы автомат коробка. Объем 2.4, $9100. $9100. Так, улантабыз туғандар. Eştemkesi жазылып алыптыр, жақсы. Lexus CR-V тұрады бұл жақта. Toyota Camry 45 туғандар бұл. 2010-жылкы 2.5 объем, расход 10-13 литр. $12.600. Camry 45. Keyingisi de tuğanlar Camry 45 ақ түстегі. $2011-жылкы объем 2.5, $13.200. Қанша қылып бересіңер бұрадан? $12.800. $12.800 қылып береміз дейді. Camry 45 туғандар көріңіздер. Кейінгісін өтеріз аға.
Keyingi машина Toyota Camry 40 туғандар. 2007 жылғы. Объем 2.4, 11.500 доллар. Camry 40. Keyingisi daha Camry 40, 2007 болды abi. Автомат коробка, объем 2.4, расход 12 литр, 9500 доллар бұл. Туғандар, лайктан басыңыздар, видеомен бөлішкенді ұмытпаңыздар. Дағы видеолар шығарып тұрамыз.